ole zanin chu Brandon suana bo dan le aruang tun thlenga la mu lo ani dan te kan ngai thla ho don ane in ngai thla tanang o Brandon hi Brian le Anet Swanson te fa pamal ania January ni somthum kum sang kha chakwa somriat pakwa Marshall Minnesota a apianga kum sang ni pasaria Marshall High School azawa Anua Minnesota West Community and Technical College Kenby campus a Winter Bin siam azir leta a Ialo Medicine County a khotidak te ani May ni sombathum kum sang ni pariata an class an zo nu in zirlai zong zong an loma holiday nuam tewin an mang ani Brandon na po adanglam lo party patnia akala ama saber chu lin chhuah a inbul maya ani chuta chuan zutle ma in veya darsom le achan vele darsom pakhat in karvela kenbia achian pa thla turin akal le a achian pa chu ni puichol mang tura ho tur ani achian ten an mu dan chuan a ruilawa zu chu a in veya ma se a rui chhelowan te kenbia lomna sut pakhata in le a zan darsom pani pel nuwa kan ho to ange ti in Marshall lam apanta a kenbia tangina in himal somthum panga vel ania nitin atlan fauna mun ani ma se chu zan van doi thak taka chuan highway 68 kong toy berlam zo lovin lo lam kong a zota a achan ber chu zu a in awangin police apumpel du wang ani mai thei ma se re lote a achan shiat lovin boina atok ta a zingdar khatle achan vevela 3900 block of Lincoln Road ta a motor chu ditch a atlan lu ta lo nei na bula ake akanga atlan chuak thei to lo a thian te a phone ma sapota ma se tu mai nan chang theilo re deu chung chungin dar khatle minute somnga palia anu le pa te a phone ta ane anu le pa Brian le Anet te a phone a engthil nge thlengti a sila a umna tak tak chu a hrechiang lo zanlaya kongpuya abawa a umna lai tak a soi harati ishethiamem ma se a umna vel chu a sheve dewa Swanson nu pa chu an pick up traka an chuanga Brandon an a omna nia arin lama an kala phone a anin biak na chu an ti top lo an fa pa omna an mu theinam khol a drop zeu zewa ma se anin bethei sham shamani anu le pa te ne na voi tam tak ka thawek min ron lam mai ro atia bad signal angin akar light chu ati thima ati enga ati thim le a anu le pa ten ama an mu theina na ti ani ma se rei taka nga nuwa po anu le pa ten an mu thei mai lo awangin Brandon chu ado theina abota akar chu kal santa a phone a chuanin apa hne na huan pal te ka kalpela konglung te ka kalpela te phone atang chuan tuiluang ri te po a hriat thei ani enga hmuna lampan chuan akala chu eng chu lin khua ani aringa anu le pa te hne na min huem ti in an car light an ti phevele a Brandon chuan apa hne na lina bar pakhat a oma chuta chuan local ro parking lota atia Brian chuta chuan Atlanta a phone a afa pa nen an la in berenga he anin biak na hi minute somli pasari chunga rei ani darni le achan veya chong chu top thutin Brandon chuan o shit tia a au chu an sia chu anu le pa ne na anin biak top na ber alone ta phone line chu ala nung renga ma se Brandon chuan a chang to lo anu le pa te chuan phone chu an offa voitam takan khol leta ma se ala thei do lo bar a soina lam pantura ati kha an thlenga apa chuan afa pa chu atlupal ani mai thei te ati Leon County Sheriff Eric Wallen chuan a phone chu atu thleng khan ala ri thei voicemail la alu main aria chu kan soi thei chun ani ati ma se Brandon chu mole hriat ani le to lo enge achunga thleng theita angle Brian le Anet ten zan khua in an fapa an khola ma se voicemail a alut zela Brandon anu le pa le atrian ten zan khua in gravel road le lozau tak cho an zonga an mulo atuk jing daruk le achan veya Brian le meta Brandon a thian pa ten police ne na an fapa bo thu an reporta ma se police ten an ngei tha dewa Brandon a angrol te chu zan khua in an wak bowa khoya emo an mu hil ani anga alo hole mayang ante Swanson nu pa hne na chuan lo ngak ro ama ina lo ho mayang antia officer pakhat phei chuan ria chhuah duna chanvo anaya lom ti in a lo soi hial ani ome
ma se an fapa nen anin biak dana tangin boina lian tak atok ti an hria a jingkar zong chu an zon chhun zom zela helai vel hi athin rim thak lai ani police in an ngei tha awangin darkar hlutak an hlawa he thil awang hian Brandon's law an siam tareng ani law enforcement ten chonhulama Brandon a zonna an tel ve tran chawa a motor an muta a cell phone record an la a signal chu khoi lai tower tangin nge a man ti an ena porter bula alo dei ti an she chuak chu anu le pa hne na a na a soya tangin mail somni panga hla ane chuminhuwa town ton bula ditsa akar an muta ane Sheriff Eric Uelen chuan cell phone tower technology mangin a phone call nung ber khoya tanga local nge ti kan she theya chuan khoi lai tower a emomin hruaya chuta akar kan muta ani ati kara chuan tual thana emo boina chinchiana engma a omlova kar chabi po a chhunga emo abul na ya po mu anilo Sheriff chuan motor chu ditsa atang mai maya ang amak vakna a omlo me in an mu chuan pak mai emo achia emo an ti mai anga ti atira Brandon an zon na a train uite an hruaya thona ten an zong boka mitlom ngai za tam tak an tela K9 unit chuan police te chu yellow medicine luya an hruaya akar atanga mel thum vela hla a ani uite chuan arim an hria a luibul konga an zuya tuya an luta luile lama an chuak le a hei hian Brandon an apa hne na tuiluang ri ka hria ati kha adik zia anem heta engtik laya emo tuya atulu tanga luile lama akal chuak le ani nge yang luile lama tang chuan arim chu marlama yellow medicine county line na anzui zela chuta arim chu abo mak mai ani uite chuan Brandon arim nia an hria chu an muto lova sheriff chuan chuta chuan a top ani ati atira an zonna Brandon a bona atanga an hu lo hnuwa zonna tamjok chu ti top ania ma se then khat den an la bei zela pakhat chu Lincoln County Sheriff Jake Wasaski ania khakhat chung ni tin yellow medicine luibul mel ni vel chu azong reng thin Brian le anet te chuan zanten an porcelain chu an ti eng renga an fapa alo ho le an be se wang ani kha alo liama mitlom ngai te le emergency mi te le police te chuan keten longten sakor chungchuang tein motor lian chi in Lincoln Leon le yellow medicine county te le yellow medicine lui te chu an zonga thunei tu terin dan chuan Brandon a chu tuya atlaluta apil ani anti ma se uite rim hriat dana chuan luya tangina chuaka akal chhun zom le mel ani chu zana khulum zong chu 39 degree Fahrenheit chau ania tlangwal chu khowat tur lovin ram hnuaya athi ani mai thei ani voitam takte chuan mishing ruang rim an hria porter marlam mad creek bula ma se ruang pakhat ma mu ani ngai lo police den tol thana chin chiana engma an nei lova Brandon a ruang chu an zona zawzong chu square meter za somni pani chunga ani awahan lungchia thlak tak em achung te tan chuan a ruang mu lo chu anna ber ani he abodana hian thilhria turpoimo a oma pakhat na chu Brandon a hi amit ding lam adela atet laya achet sual awangani chu wangin tarmit vo angaya ma se chu san chuan a tarmit chu kara a thei ngil dei ani a motor a umna hmuna hian si san tui da khur thuk tak mun thuk tak a siam chin chiana po omlo tam taka oma chu wangin khur pakhada chuan atlalut ani mai thei Brandon chu zana party ya akal kwala zuwa in nge ya ma se anu le pa te soidan chuan phone a anin biak lai chuan a har thaveka a ruilo anti arilo chuan damdoi emo engemo ashiat lawa an pek a epal awangin aril ru abuayanga a omna a hria sual phale atarmit a thei hil pha ani mai theibok amakna pakhat chu Brandonan o sit ati nuwa background a engthoma hria tura omlova engthilin nge ti phuwa ti hlau ti hriat na tur thom engma a omlo are mak ani he case atanga thil thaber lo chuak chu Brandon lo hi ania July ni khat kumsang ni pakwa a Minnesota a Brian le anet ten annor awangin dan an siam ta he dan hian mi bo report chu kummengzat po ni se police ten ma an langa langa an zong hal nge ngei turani ti hi ani annu patum ber chu an ma ni anga tur ve lo tura chung ko dang te ven him ani an fapa an zon tira police in lo ngak lok ro u an lo ti angkha
midangin an ton to lo nan ani hedana hian Swanson chungkwa tan mal somna athlen lo ma se an lungai na le thinrim na chu chungko dang ta na tangkai tura an chantir ta ani Brandon abo ma athel thenga chuan thu thang tam taka oma abo ma in mi nen anin hnial ti te hei hi mi pathum ka atanga hriat ania Sheriff Oilen chuan a chip chiarin a soidu lo ma se tip engpo an chui vek ati ma se chu tip te chuan eng ma an thlen lo hualen chuan tip kan mu apiang kan chuya atopa kung topa buk kan top le thin adik lo emo athu adik lo zelati kumtam tak chung sheriff office tip andong renga ma se atamso ki thului soinon le na mai ania thil thar tak tak chu tlem te chau ani abo zana tangin kumsom panga vel aliam toa Swanson no pate chuan an fapa alo kirle be seyin an langak renga ma se zona lian ber chu enge achunga thengle vo in thleng hian Brandon Swanson anena in kai hnoina engma mu chhuah alani lo a cellphone te a car chabi te a thom hno te engma mu ani lo anu le pate chuan tuna chuan an shia ringna a phone call rap thak tak mai kha an sharing to don ani ole khatizung kha Brandon Swanson a chanchin chu ani e